panen jagung, kawan. Jagung. Bukan kolak. Ini ganti kolak udah bosen. Jagung sekarang jagung. Nih, pada makan jagung. Oh, lagi ngopi. Istirahat tengah hari ini. Oh, si pamaese tong ditemongkeun ka mah. Oh. Jagung. Jagung ini. Ngopi jagung. Lagi nanam jagung, kopi, terong ada. Nah, sesepuh olahan itu ya, tukang kobet, tukang karok, tukang beset, kali anerok. Aduh. Oh, komplit peralatan di saung. Saung abah teh ya tuh. Lain beja. Ngan sana aya teh kasur doang. Nah. Kasur gitu. Aya kasur aya. Oh, aya kasur ge aya teh ge. Di jero bufet tuh. Gus, ngopi Gus. Pajak terus. Ngopi Gus. Saya nggak golak ke ngopi. Ini kita foto ini nah. Tadi bang jangan orang loji ya. Di loji mah teh jago.